بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangwan hakama Islam, kahormatan kaniukatan amoy niyang kamuhihayaon di madjaka sarta timatayng huwag programa sing kami di Daud Islam TV. Hamuin lang ta program sing kami kahawa mahapon di bulan Ramadan, hapagtawakon sing kami kabel iftar. Hamuin sa lukay hapagtakad-takaran sing kita niyo sin pagbuka, waktu pagbuka in kawuruhan sing kamo alhamdulillah adlaw-adlaw riha law ta tempat mulya ini. Hamuin magdihil pangadya ng kato niyo katan kahawa mahapon hari pa kita ni makapagbuka. Tumay tayong pangadjian at tawakan ilmo ding hatampat mulya ini mo pakabaywayan sing kamu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari mga palangwan hakama Islam, ayan yung kikita bihayaon in haraig ko amuin guru kalasan partner sin ako kabyaksahan amuin di milkato ni pangadjian hamahapon ini hamaudo niya insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin paliharan sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Jari mga palangwan hakama Islam, di na ako magpalukay hitukbal ko in kapatot guru ko kalasahan baka na Sheikh Alim Zakaria Muhammad amoy indimihil kato ni ulong tapangadyan na mapun ini falyatafaddal fadilatuhu mashkurah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggungan sing kami hakama Islam baya-baya dede dakuman kita niyo mag unay-unay iban sin bulan sa rayaw-rayaw amo na yung bulan Ramadan na in mga ini sa laggo-laggo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo bang sa muslimin mga bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin nakalabaw rin nga katan nikmat amo na nikmat pag-agama na sabid to subay na to matilusa in uno pakaradyaan na amoy in pag-agama atawa uno hinang amal amoy in matuk madto pakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyad to katantan dihilan sin Tuhan na to Rabbul Alamin pahala balkala-kalaan habulan biya simbulan ini. Pang ibarat bungang kahoy nag-equal na in adlawan sin bulan Ramadan. At inatiw-tiw dakuman in nakapin na inyad to long ta hipagkakarukaan si mga bariman inamin adlawan nakapin ini karena amin long niya mabutas na isab kita iwan simbulan ini karena di na to magkadawhat harukaing bulan in amin kalaguan sin ibadat sin kita nyo katantan buat malaingkan rin bulan ini. Sabi to suway ingkatan hinang na to suway na to yad to tilusahon pangayuan pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab na in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala awal waktu kamahangan sin manusia magkahinang labi-labi na bang mataod na tuod yung mga kaligapan niya kalupahan niya na in nagdirihil ka niya sin nikmat ini adlaw-adlaw ataw along ta tiap-tiap amoy in himiwal in lilusyaon
dumatong maun kaniya in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan inyari amin diara tamad tumari in pag napasta palawang pagwa ini nikmat sa lago-lago dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Na hambuk hadyarin ha amin duway ni sud gwa sini ni napasing kita biya mga galantangon sin Allah ta'ala in hambuk niya sud na hadya palawang tan tumabinsa na kita lando. At walong tagwa na hadya pagwa dami kiyang bihad to ra. Nasabi ito rin ang mga nikmat niya subay na to ito katakinan, katilusahan, pangayuan, pagsukor po Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagsukor po Allah subhanahu wa ta'ala, bista si mga sila nakauna rin kahato taniyo, nakasud pa agama Islam, nakahati sin panghindo sin agama Islam, tiranan dahil hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in agi nila al-ibadat, as-syukru, minal ibadat al-azimah. Hambuk siya rin ha mga salaggo-laggo ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon yung pagsukur. Kadoy kuno maluhay na to hinangon. Makaan na to hinangon. Aun wakto, ini di na to kakunhan lang ta mag-ambil ail. In mahal ka adyaron ha ini, sutsihon na to in pangatayan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta hitokbal madto kaniya in pagsukur akatan nikmat amin kiyarihil kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dahin ha amin parsababan long tasin ini pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala doon amin tindukanan sing kita in nikmat si mampay marikato taniu bang na to ini katindukanan dumatong long ta in bunga sin nikmat yadto hakasamutan iwan hakalugayan. Ipagyan mo nakasamutan amo na in marawhat na to in kasanangan na to di hababaw sing gumi ini labi-luwa na tuod amo na in longta kamalugayan dumatong kato sa lugay ta ini wala pa mumugto imanahot dahil di hababaw sing gumi ini na ini ato rumagpak na kato inaming kasanangan ha ini adlaw longta kana-kana. Naman jari sambil din ha mga salapus salih nagkabtangan sila intungod sin pag-ianon asyukur amo ning pagsukur long ta pa Allah subhanahu wa ta'ala ini bista nila sambil kiabtang nila in pagsukur long niya nispuddin tunga sin pag-agama ini siyabot si mga jama'atun minas salaf bukod na jahambok dua sumakawa jamaah amin inunungan tungod pa amin parkala ini. Narang mo kita-kitaon, in tungod pa amin in sasabot-sabotan long ta pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha mga ayat sintuhan na to Rabbul Alamin, lando mataod in mga sasabot-sabotan halaw man sin Quran mahamulya. Labi ba na tuod in mga kabtangan pag-ianon pagsukur ini yanto nakabutang haamiin pagtawakon si mga mupasirin sirul aya rahasya si mga ayat dahil halam sing Quran mahitad to na hinang ini sirul aya in sirul aya pag iyanon ini subay muri hibin bangkaw mami ini mamas sa sing Quran atawa mabaya ko imingat sing Quran subay mo siya hikabin sa babang mo siya hikabin tanto malawa in maksud sinamin ayat besa mo di mo makawain kamaksuran niya tuod kita kaw dahil ha mga rita sin Allah subhanahu wa ta'ala hakay na po san sin ayat la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun mura-murahan makapagsukur ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala mga kabtangan bihay ni aun nakauna kabtangan mapatut mo pa jatuhon hakabuhi mo bang mo ini mapadyato na subay in kahinapusan niya amo na mahinang lang ta ini maghatam sin hinang mo yadto magpadyukop kaniya amo na pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala bihad to inamuin ini dahil ha mga biyay takato sin mga sila nakauna nakahati sin pag-iyanon pagsukor pa Allah ta'ala manjari sambil dihilan nila nakato taniyo supaya maluhay na to lang ta amuin matayma iban maluhay na to long ta ini kilahon impakaradyaan
tungod pa pagsukor pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Uno lang niya maanasin pagyanon pagsukor. Dahil nga mga sarayaw-rayaw, pag maana si mga sila, nakauna rin kato taniyo, lang niya, impagyanon pagsukor, irfanul ihsan. Hati niya, amin kilahon mo, in karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, si mampay marikato taniyo, dahil nga mga nikmat niya. Nikmat, uno-uno na nikmat, di matong marikato taniyo. Nikmat pagkaon, nikmat kabuhianan, nikmat, uno-uno na, hawak turihil kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, labi luba na tuod in tungod paparkala pag-agama. Inyan katantan subay takilahon in Allah subhanahu wa ta'ala, yaon kaniya jukup-jukupan in uno-uno inihahajatun sing kita niyo katan. Wayroon susukatan na to, pa Allah subhanahu wa ta'ala imbukon hikarihil niya kato. Karena intuhan na to Rabbul Alamin, balabi-labihan in nikmat niya, di magkatimba-timba. Di masukod sinaming sukuran dunya. Di kakausan itungon sin mga tao maingat mag-itong. Atawa di kakausan timbangon. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi, balabi-labihan. Ingkatan tiagaman niya, haipon niya katan, dirihilan, amun di niya kakunahan, inamuin, ini susungon lang ta, bayad, sinamuin niya to. Hamuk da yung kakunahan niya, amurin pagsukur harap kaniya. Amod to. Walang dukaing. Di mo na siya lang ta, ini, hinangan uno-uno na pakaradyaan biha na supaya, aun, biya mga pungon niya katuway, kita niyo in muhong, sin uno-uno na pakaradyaan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan to. Hambuk yan to rin ang mga amaanan niya. Damik yan, dahil ang mga maanarihil nila kato bihan, asyukru lang niya duhuro atharu ni'matillahi ala lisani abdi. Amo yan lumahil doon haipon niya, at tinapagyanon ipon doon na ini, amo na yung mga manos siya, nagtatag-ipon pa Allah ta'ala. Amo na yung mga bariman, amo na yung mga Muslim. Lumahil doon harila nila in amuin pamisarahan at walong ta pagyikir panghurmat salta pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil haparsararan sinamin nikmat kaya na naman nila sabab inyaon kila nila marayaw ingkatan di matong kanila yaon di nila kakausan hinangon simbaran-baran nila Allah ta'ala rin makakaus dimihil si mga yaon katan wayroon hangad hulat sing silawat malaing kanin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuad to in amuin pag-ianon doon. Nahasabab to, pag kanila makikilahon nin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan sambil saksian nila, wayroon makakaus himinang si mga inikatan, buat malaing ka na mo rin Tuhan na to Rabbul Alamin. Damit yan, dahil hapagsaksi nila, tunubod in kasi iwan lasasin mga bariman, si mga Muslim, tumubod in kasi nila, iwan sin ug nila, sin amin hinang ibadat yang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan, inamuin mga sila, longta, nakahati, nakaingat sinamin, tungod paparkala, kalagguan, simpang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena imbunga katan, di kakunahan sin Allah ta'ala maun kanya, buat malengkan, kakunahan sin kita niyo ipon niya. Kato taniw katan indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala man jari hatungod paparkala pagtukbal sin pagsukor din nato mahinang sin inyaon katantan kato wayron dukaing hilhil kato sin Allah ta'ala di na siya magkakunahan sin yaon bihan bukod biya sin dihadon niya ini na bang siya mang dihil bihan aun waktu makuyag pa siya sa buton yung mga yadto katan piyang dihil niya yadto aun kairanan bihan, bang siya makapanggihil, bang di na masabot, baran niya na magsabot. Ako saan lang na nag-bihay ni, nagdihil ka niya yan, kuan bihay niya, kanasaan nagkabiya-biyahan. Nabihad to. Naon wakto, imano siya, manungboy pa. Hapag kayo na imano siya. Tungbo yun niya, bihan, sining pakaradyaan niya un kanya, ni matsin Allah ta'ala, makunsuko niya. Allah ta'ala nagdihil. Manjari panungboy pa niya. In siya rin tupon manungboy. Kita mano siya, di kita tupon manungboy. Buat malaing kanin Allah ta'ala, siya in tupon manungboy karena inyaon katandain kaniya. Nasabi ito, bang kita makarungog din ha mga hadis kudsi. In Allah ta'ala nanungboy kato taniyo,
biya sa kaulolo impakaradyaan amuin piyang daakan niya kato lando mahal ga kaniya bang nato ikatunay. Lando mahal ga kaniya hasabiat to bang tahiyal ga anim piyang daakan niya halgaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo tuin kamaksuran niya nabang kita hiyalgaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala tantuhon na to in katan sin pakaradyaan na to lumuhay halaw man sing gumiini iwan sampay pa amin mabot kita madto pa amin kahinapusan na insyaallah ta'ala inyad to katan masannang na kita. Hangkan na kita sa may biyabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ta'arrab ilallahi pirraka ya'rib ka pisyidda ingata kilaha in Allah subhanahu wa ta'ala hawak to kaw mahayang narang ka walong kasigpitan na aun waktu ri mo na misan masabutin Tuhan Rabbul Alamin di mo na misan katumtuman hawak to yadto ini kaw kaya tutumtuman kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ri niya kalupahon sarab nakauna na inamuin asal titilo sa mga katan pakaradyaan sa rayaw-rayaw kahunahan mo tiusahon harap paginawaparan mo karena inyaon katantan puunan sing kita niyo katan naman jari sambil aun na rin kanila amuin nakauna lang ta nakahati nakakawa pangadjian ding ha pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya intungod papagsukurin niya aun rukod niya ding ha mga rukod na sabot nila bihan amunin nasabot na panagnaalong niya al-i'tiraf bin ni'mati biqalbihi amuin inikilahon mo in tungod pa aming mga nikmat na sabot yadto katantan doon patutugon mo halom sin bigi jantong mo di mo pamutason hasupaya kung wat rumatong aun dumatong makasabot na hadya ka pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala manjari bang munahin ang inyad to minsan kau longta bukon hawak to sin ini waktu pag-ibadat ini kau halong may ibadat sa aming pagsukur pa Allah ta'ala hambok siya kila sinsara hambok sa lago-lago pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amod to so in mga yan aun waktu in mano siya na bang niyari mahinang inyad to longta di niya hikatunay inyad to at wala simulod pa lang si bigi jantong niya intungod pa amin nasabot yad tulong ta amin pag kila at hiniri sa kaulala di mo kakilahanin Allah ta'ala sinyaon kay mo nikmat niya rin magkatimba-timba pag ubos di mo siya kakilahan na hangkan nabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk waktu riwayat din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal mutiran nas على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر قالوا هذه رحمة الله وقال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا kita mubiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin long niya sin Ibnu Abbas biya mga imulan hawak to yadto hambuk may naat imulan kanila pagubos diungog niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan ang biya katulong niya ini doon hamin pagdatong sin nikmat ini amo na yung pag-ulan nito narahagi na simpak imano siya magduwa inang kabahagi niya na hinang mu'min inang kabahagi na hinang kafir may tayad to sabab na hinang mu'min amoy nagumumungan lang ni hadihi rahmatullah inulan ni rahmat din Allah subhanahu wa ta'ala Nin nagkupur to Allah subhanahu wa ta'ala amin wala nang ilahi sin nikmat yaon. Patuhal sininyaon dahil hatuhan Rabbul Alamin inagi nila law niya hangkan niulan pasalan sinamin bituon. Kahwi kita kung bituon lang niya bihan imbatik lang niya bihan. Bang mabot na imbatik bihaon ulanon na. Mag-ulan na. Basi mga inihinang si mga kamaasan na kaunad to. So, mag-atod sila pataas silang itbang doon. Magkita. Lang niya na di nakita ni magbakal pasal di pamulan subay lang niya mag-abot ina mo yun ni mga bituon niya ni nyol in kadinsan uno nangan bihan subay na mag-abot bihay ni ang palong niya ulanon naamo yadto in mga yadto hambok yadto kakupur pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya wala sila nag-itirap sin ini inyaon katahandeng hatuhan Rabbul Alamin nahambok yadto kasaan na kula longta naman jari hikaruaro kung beta nila long niya at tahaddus biha watana ala mun'im
Hati niya, bihiwis saramo, inyad to. Hati niya, itukbal mo yung pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin, amin nikmat, di magpakmon kay mo. Uno-uno na, si mampay mon kay mo rin ha mga pangadji lang ta, kaya pasampay simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagka na sabot ta, amin sa lagbo-lagbo nikmat, way na makaliw nikmat, dahil ha amin nikmat pag-agama, nikmat pangadji, hindo kato sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karna impyang hindo niya yan, kalam sintuhan na to Rabbul Alamin. Asabi to subay na to, kasihon, lasahon, uhon in mga inikatantan, in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in Quran, in hadis, in hadis Qudsi, inyang katantan, dayon ha Allah subhanahu wa ta'ala, karna impamho ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, way siya nakakanap sin agama, way siya nakakanap pangadji, dayon kaniya. In katantan, dayon ha Tuhan na to Rabbul Alamin. Sabi may taan si asal, innaka wa ma alayka illa al-balag. Wa iruon nang niya Muhammad, hinang murukaing dayon si magpasampay. Hati na yung pasampay mo rin kako, bukon din kayo mo. Bihan. In Rasul damikyan, biyata da sin Quran. La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Di siya magbungat sin ini simud niya sarta amin magpagawa sin suara buat malain kanin suara gumawa ding ha ini ilaw sin ini simud niya yaon ding harila niya yaon inyaon dahin hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibo dahin kaaunan Quran, sibo dahin kaaunan hadis, sibo dahin kaaunan hadis Qudsi, inyan kata dahin hatuhan na to Rabbul Alamin. Amo yan mga palanggungan hakam Islam naman jari sambil bita sin Quran pang daki kato tanyo tungod pa amin parkala ito. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Uno na nikmat simpay maun kay mo subay mo yadto ini magtuy-tuyhan sambuton sin pagsukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala hasupaya ri muklas dahin kay mo in karayawan sa lagbo-lagbo dahin na Tuhan Rabbul Alamin. Sambuton mo magtuy-tuy. Biya sin mga yari pahadon niya. Aun makaruhal kay mo mga envelope magtuwihan, magtuwi ko imian, magsukur. Na may tabang Allah Ta'ala hindi mahil kato, di mo minsan katumtuman ng Tuhan Rabbul Alamin. Singkan din kaniyang kataan, din kaniyang puunan, bihan. Naamuyad to. Naman jari, in mga pianikutan si mga sila nakauna, longta, din ha, jaman sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangikot day sabsiring ha mga kanabihan na kauna rin kanya. Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kimakawa day sabsiri ang mga ini pangadjian day ha mga biyayta kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Nabi Allah Dawud alaihissalam, i'malu ala Dawud syukra. Hati niya piyangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala intungod paparkala pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sa kaunaw lang mana sin ayat lang niya, i'malu syukran lillahi ala ma'atakum. Hinangan niyo in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin uno-uno na aming kiyatukbal sin Allah ta'ala kaniyo ataw akirihil sin Allah ta'ala kaniyo. Wa dhalika bita'atihi wa imtisali awamiri. Karena in pagsukur yadto, hambuk yadto rin ha pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pangakari ha amin ini panghindo piyasampay sin Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Damikian da impamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasama beto, ay pangatod nila singkatani niya, min pagsukur ini, laong niya, ini katantan, uno-uno tibayhuan pag-ibadat pa Allah ta'ala, inyan katantan, bista nila pagsukur pa Allah Ta'ala. Hasabi ito, lang nila, as-salatu syukrun, was-siyamu syukrun. Bihan. Hati niya in pag ini puasa na to ini, in pagsambahayang na to, ini pagsukur pa Allah Ta'ala. Wa kullu khairin ta'amaluhu lillahi syukr. Hati niya in kataan, uno-uno hinang, karena sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangun, inyaon pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, inyaon katan, pag-itirap sin ipon, maun patag-ipon kanya,
hangkan niya hinang inyad tukatan. Wa afdalus syukur alhamd. Insa laggo-laggo din nga mga pagsukor isab amo na imiyang kaw alhamdulillah. Sabab inahlam imiyang kaw alhamdulillah, namudji ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, naramo na sambil sim pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, doon hay ni bianding na isab si mga sila supaya nato kahatihan. Uno lang yung piagbidaan sim pagsukor iban sin pag-ianon alhamd. Asyukru lillah walhamdulillah. Bihan, uno yung piagbidaan niya. Naman jari, biyata nila kato, lang niya asyukru yakunu bil jawarih. Walhamdu yakunu bil lisani wa bil qalb. Hati niya indumahinang sin amuin pagsyukur amo na in udyot pamaranan sin kita, amo na in hiwal sin kita madtumari. Hati niya amo na in pagruko, pagsujud, pagkatantan bihan, hinang tungod pa amin tumunay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inyad to haamin hiwal mo yan to katatan, nagsyukur na ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jariin kataan sa sabot-sabotan, doon hayan, amo na yung saboton sindila, iban sinamin tiyataw halom sindaghal ini, doon namin di pagpaihon halom sindaghal, mahukot, kaya na amo yung parsugpatan sing kita, iban sintuhan na to Rabbul Alamin, amo na yung pagzikir harap ka niya, ini pagtawakon siya lang niya, alhamd, amo na yung pamudji, sarta nagdararay sa pagsukur patuhan na to Rabbul Alamin. Narunay nilaw niya, intungod pa pagsukur, inyan, karunguan mo, ato kakitaan mo. Ang paintungod pa amin, alhamd, di mo siya karunguan. Sabab manjari siya, imiwal sadyain na manjantong yadto. Wayroon misan suara, sumakawa si Mampay madtupadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at timpag-ianon. So, injantong ta, nag-iibadat. Nag-iibadat, nagtataat. In dila taramikyan, in tinawasan si pamaranan ta, in sikita, in limata, in matata, in kataan-taan, in kataan, nag-iibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtataat pa Tuhan Rabbul Alamin. Na, hatiwan na to marayaw, pagkayat tumiyahay nila nagdua, makakakita lang tapangadjian dahil hapamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno yung pagidangon niya si mga ini, pagka siya narahagi nagdua, lang niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangaon jumato kaniya, uno-uno na. Amin, sibo dahin jumato yaon, pakarayawan, iban pakangian. Inyaon katantan, way manupas. Maninang hadya katan amal, pakarayawan katan. Way lupas ni. Sabi ta in Rasul, aon-aon jumato, makasabot na hadya si Patuhan Rabbul Alamin. Way malupas, bihan. Lang niya, ida asabat husarra, qal alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita ko yan. Hati niya mamudji siya pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil haparsarohan sin ni'mat amin yaon kita niya yaon majukup inamal sa rayaw-rayaw doon kay mo. Hati niya bangaon ko lang din mga kaibanan kaya hilangan bihan kajukupan si mga yaon katantan sinamin pagsukur mo sa pa Allah subhanahu wa ta'ala at aon makayan na ka alhamdulillahi rabbil alamin. Yan to kajukupan sinya to sabab malaggo in pahala niya. Beding katoy kuno hawi asimbulan ini. Amin lipat manglipatin amal. Wayron sukuran niya ring ha amin sukuran niya beta kato. Wayron timbangan piara marikato. Kaya na isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala magdihil sin ini yadto katantan siya inji madya kasing katan pakaradyaan ta. Naamad to. Naman jari banglang niya aon dumatong para Rasul sallallahu alaihi wasallam biya luparagbos ini tutukasan ding Allah subhanahu wa ta'ala kung pag-ano lang niya bala tutukasan ding Allah subhanahu wa ta'ala uning kaptangan niya damit yan lang niya alhamdulillahi ala kulli hal uno-uno na yan to na siya alhamdulillah rakatan wayroon lupasin amin hinang manita sa mabaon mga musiba magdatong kato tani aon waktu mga musiba ini mahinang sakit sing kaibanan umusing kaibanan mahinang magdukkasit tapasalan sila min parkala jimato yaon. Wala niya kaingatan, unong-uno pa jatuhon sin Allah ta'ala babaw singgumi. Tungod pa mga bariman, tungod pa mga Muslim, bang nila kaya sabaran inununo pa karadyaan, kaya tukbal nila yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, inbunga sinamin yaon, piya kita sin Allah ta'ala, karayawan da. Kita ba kamo mga katotay manghuran? Masusak kita bang aon masunog? Aon pagsunog?
Mahinuwa ka di mano siya, pasal sinaon sunog. Masusay mano siya, pasal sinaon ning sunog. Sa sumakawa, inyaon bang kasabaran si mga tao aming kyug dan sin aramalayaon, gantian sin Allah Ta'ala sin labi marayaw ring hadto. Bihan. Amin sukaton nila pa Allah Ta'ala, ya Allah, na pagkaisabi mga inihati niya, na nasunog na si Ando, ganti ka mo sin labi marayaw ring kaniya. Magsukur kayo mo, ya Allah. Nakita ka ko no, imbakas kaya sunugan. Asuhamad, imbakas kaya sunugan, hawak tuwihaon. Hauno-hauno na lokal. Kakitaan nila na wihan, yun na timindog yung bahay nila, malimingkat na. Di na nasambiling parasahan nila. Bihan. Naon doon lang taamin biya mga pakaradyaan, marugat, biya kasusahan, malagbo. Yung mga yaon kataan, hamuk din hamangaran, numusun sin Allah Ta'ala yung kataan, sinamin problema mo lang simbahasa tabiyaon. Mumusun sin Allah Ta'ala. Manjari bang siya namumus na mapuas ding hayad to, isa dua to adlaw, malawa na rin kayo mo inamin biya kasusahan mo to, makapikil na kau ay kau kiarayo to ikako inhinang sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabi ito'y katukbang mong pagsukur ka niya. Nabiya din kuno bang hawak to pagdatong iyon makapagsukur pagkapa Allah Ta'ala. Sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi ala kulli hal. Uno-uno na, alhamdulillah. Yung mga yan, diin Allah Ta'ala maghinang, magpajatuhinang, bang bukon inyan hikarayaw. Sa wabing Tuhan Rabbul Alamin, tumtumun na to, di magpanglaog. Di magpanglaog ka to. Bangaon hinangon niya para ka to, siwo na matayma na to, iban di, subay na to, taymaon inyaon pakarayawan, hikarayaw ka to tanyo. Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inyan to katantan, hi balik ka to sin Allah Ta'ala, marayaw katan. Hangkan na, in mga sila, amoy in, nakauna rin ka to, mahunit sila, long ta, apason, si mga huling bata. Kadyaman na to ini. Sa sumakawa, bang tuyuan na to apason, imbiya sing kahalan nila, makaabot kita, biya sinamin jaman nila, biya sa kaulaw, biya kitahan kawaktuyuan sila. Mayta, sabab, in amoy hihinang nila, yun nila biya mayta. Iwan sambil biya mayta, ini, inyaon bukon amin sila dyan nagtali. Kiyawa nila yung pangadjian dahil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inamuin matakaddam singkatan hinang dahil hapamho na to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daak sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanggang na sa ini, wang hadyain in kita ini Muslim katan lawi-lawi na to di mga bariman amun di mutas bahaka kahinang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam way sa ini hiluhala. Di ka makaruak mag-discussing guru iman guru. Di ka makakita magtubihan ang pag ini sulang manulang sing guru iman guru. So, minta, bang yan nagsulang tumtuma, aun nakakuha, nakalidas din namin hinang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nakakuha, nakapuklas, bihan, aun hinang doon hamin, hihinang niya yun, bukod na haaturan sara, bukod na kiyawa din haundang-undang din Quran. Bukod na kiyawa din nga amiin lang ta liyawayan sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iban sin napatarang niya katan. Nang sabi, tumaon na din pagsulang. Narimo ito yung kasusa. Lang may mga ulama ini, may nagsusulang na hadya. Ako na ini magsuntok. Bihan. Magkalo na bihan. Kakitaan mo sa mga social media. Magini, sambag-siyambag na bihan. Nainya ito katan, tadi kalupas ito sinamal ta. Lawi-lawi na bulan Ramadan. Sa magpuasa bulan Ramadan, buko namin pagkaon na dyan ang pag-inom. Sampay sing kabtangan. Sabi biyayta sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hisiyo hindi makapupo sindila niya, bulan Ramadan, wayro untong bas kaniya sin Allah Ta'ala buat malaingkan hapdi dayban uhaw. Wayro kaing. Na, kita mo namin, lago sin namin, longta, kalupas sin amal sin kita, kabtangan sadya, nalupas sin amal, nagsandal kita rin si mahina at sampay pakahapunan, manjari doon hayaon, nalupas sadya sinambok kabtangan tabakun marayaw. Sa wamayta, wala kita nagpuasa. Wala tapiyag puasahan ng kabtangan mangi. Na, inyan katatan, damik yan, suway kita, daran, nagsusukur pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Labi-labi na tuod, bangkaw mabot na mag-alop na iban sinamin buhukaan mo. Hintok ba mo ng pagsukur pa Allah Ta'ala, alhamdulillah, ya Allah, ya Rab. Magsukur tuod ako kayo mo.
amin kaya tahanan ko tuod, wala ako nakaris sa ramangi, kaya pagpuasahan ko yung kabtangan mangi, amin piyandaakan mo kako, di mo hipahinang kako. Miha. Bukod sa dyan, amin, lang ta siya bin mo rin pasal sinyaon na ko nag-aalop iban si pagbubukaan mo. Lang mo yad to na, dimakan na inini, lang ta, di mayon indakan sinini, ukat ko yaon katantan. So, sinarasa na siya sin pagdini, uno mo, sin pagbuka mo. Bukod bihad to. Sababi magpuasa ba, na sinagi, bukod yung magpuasa, haamoy in, doon hadya, pagluon palaom sin gaunggang sin kita. Pagpuasahan, magpuasa in mata, magpuasa in tenga, magpuasa in simod, magpuasa in ini jantong sin kita yaon, magpuasa in lima, magpuasa in siki. Ang kada sa milhinduan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang aun ta uruma mag-alugakat ka to habulan Ramadan na di mo na siya asipon. Di na ka sumambag sa mga kabtangan niya. Minsan daan masakit ha, pangdungog sin ikaw. Ayaw na ko. Nawang siya lumukos kayo mo, tumawag naman kayo mo, baitaan mo na. Tuan, na inakoy ni puasa sa ako niya. Inamin biya mga kabtangan bihan, pero pupuasahan ko tuan. Di ako tunay masing yan. Kung inni saim, inakoy ni puasa. Bukod yung Panginoon puasa, pasal sin wala ka kimaon, wala ka uminom. Bukod namin kabtangan niya to. Yung pagpuasahan mo. Ay, yung hinang niya to. Amad yung pagpuasahan mo. Bihan. Na yan, amin hibalta sa dyaon waktu, makalarak sin puasa ta. Mamirog sa dya kaurihan. Amin tiyataw, malom sin jantong mo. Wala nakapuasa sin jantong. Pasal sin pangirugid to. So, di makapangirugin ta, ubang bukon guwa din di halom sin jantong niya. Bihan. Nasambat tanda bang bibiyak sa sin kita in jantong tayaon, yaon mimikit kanya in pagsukur pa Allah Ta'ala, uno nikmat asibi dakula, hikatukbal mo in pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang siya nikmat, magtuy-tuy, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bang siya biya tutukasan sin Allah Ta'ala, in kabtangan niya, alhamdulillahi ala kulli hal. Uno pakaradyan, tayo maon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mayta sabab mahugot kaniya. Wayroon jumatu pajatuhon sin Allah Ta'ala yung bukon hikarayaw katan. Hikarayaw katan. Amo yan. Ini kami, dito na kahit na po sa waktu, amin lumuning dunya ini. Wayroon napakatauhon sin Allah Ta'ala waktu yaon. Lunon na yung gumi. Way nakapidon. Saplag na yung katan. Sapsay, long sinini. Magbabahasa. Ano ta bahasa in sapsay ini? Bihan. Bahasa sinuog de sa bati ko. Naman jari, dahin ha mga hangkan ini malago pag-ibadat pa Allah Ta'ala yung pagsukur. Sabab yung pagsukur lang niya, sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahin ha mga sin Allah Ta'ala asyakir. Dahil yung mga nansin Allah Ta'ala as-syakur, Abdus Syakur, iipon magsusukur. Allah Ta'ala biyabay takato, inna Allah ghafurun syakur, wallahu syakurun halim. Kita kau nasabi ito bang mo i-apply in sipat pagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, makuyag intuhan na to Rabbul Alamin. Sabi ba ita ka to sambil? Dahil mga asma sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin doon hiyalgaan mo yung mga yaon, sabutin mo. Di lang ko sin Allah Ta'ala kalagwa na pagsabot sadya sa mga kangan-nganan niya. Diha. Amo yan. Amin mga pag-iano lang niya, asma al-husna. Sarayaw-rayaw man sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Naman jari, mga palanggungan ha kama Islam, biyasin nasabot takain na ito. In kita mano siya, di kita man jari launta sumabot sin uno-uno na pakaradyaan kaya tawang tahatay manghudta in sa kaula-ulay niya dukato. Inya tukatan dahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aun dahil mga hadis biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo
riwayat din kan Abu Hurairah annahu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر ذلك يسوع kita sin Allah Ta'ala doon ya kau anak kapu Adam biasa kat takaw hatay kung sin kura ko long sin Allah Ta'ala sabab kaniin kura bukon kay mo misandan bini mo pila milyon inalaka sin kura yun bukon na kay mo masi in kura yan to Allah Ta'ala biasa kat takaw patay kung sin kura ko biasa kat takaw patay kung sinini unta ko supaya dumakay mo gumaanin nini katan pakarajaan mo rin hamin para sa waran si mga yan biasa ako pa yung nagpaasawa kay mo bukon yama mo sa gabing usahan niya wag yama mo rin sa tuwan Rabbul Alamin bukon hama mo nagpaasawa kay mo hanggang na ron hinisukot ko sin Allah Ta'ala ko tunggoy zawajtu kan nisa piya asawa takaw long sin Allah Ta'ala wa ja'altuka tarba uus din nilang tapakulong sin Allah Ta'ala rin ang mga kanima tarba rubo ganima parsukuan mo wataras hinang tapakaw barangay captain kita kaw Allah Ta'ala naghinanggay mo barangay captain bukod sa namang katan nagbuto yan ba't bangkaw rin pabutuhan sin Allah Ta'ala di kaw mahinang barangay captain uno pakaradyaan di matuhalaw man sing gumin di kaw mahinang gubnol di kaw mahinang mayol di kaw mahinang uno katantang Allah Ta'ala ini baita napag-uuslong niya pag mag-celebrate na ka magkansang dihan punin mo na yung tawkatan lagod mo na yung tawkatan pagsukuran mo na yung tawkatan pagbuhos inamin tagdapo singkatan pakaradyaan naon kay mo Allah subhanahu wa ta'ala di ka minsan pangayo pagsukur patuhan Rabbul Alamin ataw makatukbal yung pagsukur doon na inisukot ka paay na syukro dalik hauno yung pagsukur mo yan to dito ka doon niya hauno na nakapakain na in mga yan, mga katawtay manghuran, sukuton kita sa Allah Ta'ala, hadlaw ka na. Nahasaw beto, subay na to, in mga yan, ini kilahon marayaw, in nagdihil sin nikmat, amin subay, laggoon, dihilan sing kapatut, tukbalan sin pagsukur. Yun day sa biyabay takato, hindi magsukur pamano siya, di day sa magsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis day sa beto, sa sumagawa, subay malaggo ha atay hadya bigi jantung na to in Allah Ta'ala nakalabiray nga katahan tutok balan sim pagsukur mabiya na sin kami yari napadyato na to yung mga pakaradyaan ini na sabuton na mo hitok baling pagsukur pa mga sila amoy ini timaod ka mo sim pakaradyaan ini so abdi sabi ni Jumato bang bukon long ta deng ha amoy paghambuok sing kita niyo amoy nagsud pikilan hasupaya sama-sama kita niyo makapag-ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sababin hinang ini ibadat patuhan Rabbul Alamin bihan na isi-isi mabaya lumamod doon na ini wala kami nagyan ayaw gamanin kami ini imian na karika mo nasain kayo na maliso pa na kalubukon pa sa waktu yad to ini way pa waktu nila bihan insyaallah bang bapaamhon nabukon sa kita ini doon ang lim sabay mag-invite sabay sila manaw isang magtubihan lang niya wayrong kamo on kaniyo nano pasawahan niyo kami yan sabda inyan nimat din Allah Subhanahu wa Ta'ala so sabay kita magsaw siya si mga yan mayad to muna lang ta pila tahon na kita baling bihaon dahil nga 2012 2018 na kita ini alhamdulillah masih yari dimarakan in pakaradyaan amin kiyanganan talong ta ini rawdatun min riyadil jannah nah didton hadya patugtugon ko in bang ini uhuson tayong pangadyan ini masya Allah di sa ni matimba inamin mo tayod turun tayong katan pakaradyaan di mato mapatutap pagtukbalan sim pagsukur pa Allah Ta'ala di matimba sa sumagawa na kalo-kalo na marahin na hawak to na to bihaon insyaAllah Ta'ala itukbal ko papindo ako inamoy nakapin waktu insyaallah taala pal yatafaddal siyadatu mashkura
So alhamdulillah mga palangon nga kami Islam, ito na tunad yung huwag sa lingkat-lingkat nasihat atau akan patumtum siguro kalasahan paliharan sin pagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Inadtuhain doon, alhamdulillah, bilang panghimati akatot niyo katan sin paliharan pagsukur patuhan Rabbul Alamin. Sininikmat sin Allah ta'ala amin anugerah mereka niyo katan ini mapatut sarta wajib at tiap-tiap ipon sin Allah ta'ala insoy niya pagsukuran patuhan Rabbul Alamin in nikmat amin kanugerah among kana sin Allah ta'ala. Ang pawayron malipas ting katon ni mga palong kami Islam ipon ka sin Allah ta'ala tiap panjalan niya kau wayron ding katon ni malipas in wayron nikmat sin tarung kaniya. Si wodak kau miskinan atau akan dayahan ingata in nikmat sin tarayan daun kay mukatan. Ayo ko imian dong mo ana nabuk miskin da ako. Di na ako mayat di na ako magsukur pa Allah ta'ala no. Ingkatan sin tiap panjalan sin Allah ta'ala di niya masay po in nikmat sin tarung karihil kaniya. Ingka miskin nikmat. Nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada daya nikmat. Kaya tut kay mo ka miskin mo. Sa wala kala nung kaparayon sin Allah ta'ala na kaya sin Allah ta'ala kumangi ikaw. Hangkan na pagrida ka pa Allah ta'ala. Ununin hal kaya butang kay mo sin Allah ta'ala. So ipagridaan patuhan Rabbul Alamin. Karena inyan hikma din Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Siya na makaingal. Amo na. So amo yan itong mga palangon na kami Islam, mga tudyong dungan haynon pangadjian na sa lingkat-lingkat pangadjian yan to atin niya makawat tawat to yung pagsupport pa Allah ta'ala dahil sa mga damod din ang mga pagtakon ibadat sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan lang palangon na kami Islam tumtuman na to in pagsupport pa Allah subhanahu wa ta'ala ini ibadat sa lagu-lagu patahon Rabbul Alamin na hindi po pagsupport pa Allah ta'ala unay isang pagpupursan pa Allah subhanahu wa ta'ala masyat na kula patahon Rabbul Alamin gamayan bang tabi mga bandingon dumdungan in kalam sin Allah ta'ala in tao rin magsusuport pa Allah ta'ala iyan niya tao nagkukufur katuan kakupuran pa Allah ta'ala bang in kita di mengat magsukur hanikmat dihil kato sin Allah ta'ala in ayat sin Tuhan Rabbul Alamin daran na paggaroon sin kita ninyo lang sin Allah ta'ala wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la syadid amo yan ibaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. So di hayat ini dumdungan ta mga panahon kami Islam. Para sin Tuhan Rabbul Alamin. Tanto tuod lang sin Allah ta'ala bang ka nagsukur pa Tuhan Rabbul Alamin. At ini pagsukur pa Allah ta'ala sa buta sing guruhay doon amo na inamun laung ta lumaway ring ha amo in turo kon ini. Turo kon in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. So bang nahinang mo in turo kon nasabot sin siya kay doon laung ta paliharan sin amon pagsukur pa Allah ta'ala. Nalaw sin Allah ta'ala, wala in syakartum, bang ka mo nakapagsukor pa Allah ta'ala, muna nasabot na kain nakabalikan ko, ipagsukur pa Allah ta'ala, ali-itirap, bihafil kalb, atin niya, amuin, kilahon mo, hapangatayan mo, himutang mo, para sin pangatayan mo, recognizon mo, ba't ingkatan, nikmat yan kayo mo yan, dahil hatuhan Rabbul Alamin, bukon yan yung hakusog mo, bukon yung hapanday mo, at rin hataw kasi mo, bukon, sa inyan katan, dirihiran sin Allah ta'ala kay mo. Itira pong sin pangatayan. Bukon ko imendang mo na, ang bukon ako nagtuyo. Bukon pa sa sin ingat ko mag-usaha, di ko sin makaway mga inikatan. Ingata. Mataod na ingat mag-usaharin kay mo sa wala nakapagdaya sin pagdaya mo yan. Nakakatuan? Ingatay niyang katan, dirihiran sin Allah ta'ala kay mo. Yan tuhimang gano'ng mahal sin pangatayan mo. Inyan, nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin kay mo. Panagnan yan tulong tarukon sin pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, nasabot na yan, tumalikan ko dyan, asana, alallahi bilisan. Pananglit, pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala, laway rin harila. Hatin niya, ipanoy-soy mo. Laway rin harila mo, inyan katanaw di ka ako, mga tayo manghod, kita niyo ka ako, biyaw nikmat. Hakita niyo, biyaw nakalampaw ko rin ka niyo, inibukun sa iniring ha, kusog ko, at tawaring ha, amuin lang ta, pagbaya ko, ininikatan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dirihilan sin Allah ta'ala kako in katan kita niyo ini ando bang ini wala yan nagwara kako sin Allah di ini makarikako amo yan to mga panahon Islam pagsukor sin dila hanggang namamta kita on magapagsukor into ini katuana pagsukor sin dila pagsukor sin pangatayan iwan pagsukor sin anggaw tabaran biadin in pagsukor sin anggaw tabaran na al-amara bil jawari bima yurdan mo ni'am atin niya anggaw taan singin hawabaran mo hiparagbos innemat sin Allah ta'ala maun pagkawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin hitunay mo hipagnapaka mo innemat sin natarong kay mo
paparkala amon hikawak mo sinrida sin Allah subhanahu wa ta'ala. So bangin to na sabot ini na hinang mo lang sin Allah ta'ala nakapagsukor na kapatuhan Rabbul Alamin. Amo yadto mga palaw na kami sa inukon sin pagsukor. Naman dahil lang sin Allah ta'ala wala in syakartum bang kamo nakapagsukor patuhan Rabbul Alamin. Biyasin pagsukor na sabot haturo kon yadto. Lang sin Allah ta'ala rin dyan sin Allah ta'ala la azidannakum tantutuod piyanto sin Allah ta'ala bukon ko hilangan bukon ko dagdagan inikmatun kaniyo sumakawa law sin Allah ta'ala gamman ko ganapan tamba manamba inrejiki atau kan nikmat sin Allah tarong kanyo tatkala kamo nagsukor pa Allah ta'ala ha mga nikmat kaya ano gara ko kanyo lang sin Tuhan Rabbul Alamin Lipaton pa. lipaton ito mga panahon Islam sa pamita piyanto sin Allah la azidannakum tantutuod ganapan ko kanyo, in-nikmat ko kanyo, wang kamo nagsukur ka kulang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mamayan isab, in pagsukur mo, nakaamuha aturan ka ba yan sin Allah, ha nasabot turo kon, nasabot takain na yan to. Nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum, yali sabin, long tabiat dagbos lawan niya. Sa pagpaanib sin Allah ta'ala, kato nyo katan, mga panaham Islam, nang sin Allah ta'ala, na, bang kamo nagkufur, na, kato nyo kuno. Lawan sin pagsukur, amo ni pagkupor. Allah ta'ala na may ta. Bang ka mo nagkupor, meaning, bang ka mo wala nagsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot sin Tuhan kufur. In taon ay magsusukur po Allah ta'ala. Sa kaula, walang kupor, panimat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabdaw sin Tuhan Rabbul Alamin, wala in kafartum, bang ka mo nagkupor, di may ngat magsukur po Allah ta'ala. Wala tiyo na in pagsukur po Allah ta'ala. Hato na sabot rukun yan to. Uring baita sin Allah ta'ala, inna adabi la syadid. Nahali ka mo. Tarama kamo, but on parsiksaan sin Allah ta'ala nakalado ha mga tao amo hindi may magsukur po Allah subhanahu wa ta'ala. Kufrun ni'mah. Kufrun ni'mah. Kupor pagkupor ha nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nahangkan na mga palaw na kami Islam ini long ta pangadjian sa lago-lago sa ini. Sa may ta na ini dayta may nang paparan sin pag-iman po Allah subhanahu wa ta'ala. Beta sin to na bulan mo kaya dasalanan. Long sin Allah ta'ala fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Parmasin Allah subhanahu wa ta'ala na pangaon-kaon na kamu daing ha mga rijiki amin ianug hara sin Allah ta'ala mon kanyo laway ring ha halal sa tasutsi. So diha ini narakita sin Allah ta'ala pangaon-kaonon sin ni'mat rijiki niog ding hadarat sin Allah ta'ala sa ipapika to sin Allah ta'ala in magsud mon palong sin bay mo magsud pawursa mo amun halal sarta sutsi abay din kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta minsan pa'y sabyan biyarin banus sinsimod kay mo bangyan bukon halal bukon sutsi di day karayaw kay mo. So law sin Allah ta'ala washkuru ni'matallah na usin ang kaon kiyan suwan na kamo di mayonin parasahan niyo di mayonin sihat niyo kano naman yung ni'mat sin Allah ta'ala ron hanggaw ta'baran niyo washkuru ni'matallah. Law sin Allah ta'ala in hinangon niyo hadya kako. Bukon ka mapapagbayaron ko sin ni'mat law sin Allah ta'ala. Sa in tangayon ko lang sin Allah ta'ala kaniyo washkuru ni'matallah. Ando pagsukor na hadya kamo pa Allah ta'ala. Ha ni'mat amon dihil mon kaniyo sin Allah ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun. Law sin Allah ta'ala bang in kaunan niyo bat tupot tunggal da kaniya in pagtag-ipon niyo. Amo yan to mga panawan na ramay Islam inda akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hanggang na ng si mga ulama in pagsukur pa Allah ta'ala papakan mahugot sin pag-iman papakan mahugot sin pagtawhid papakan mahugot sin pag-arama pa Allah subhanahu wa ta'ala sa mayta Tunga sin agama hang tunga sin agama in pagsukur pa Tuhan Rabbul Alamin. So amo yan to mga panahon na ramay Islam in long ta sa lingkat-lingkat nasihat atau kan patumtum kiyatok basing guru kalasahan na paliharan sin pagsukurhan ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala ando matiyo mataod na ni'mat sin Allah ta'ala yan kay mo pagsukuri po Allah subhanahu wa ta'ala bukod hadya suway masambo-sambo inamulong ta karihal kay mo ang pagkamagsukor di suway ding haman tiyo sampay pamataod inyan suway kita ni magsukor po Allah subhanahu wa ta'ala besin sambat siguro kain na ang mamongkaw alhamdulillah ala kulli hal pagsukur po Allah ta'ala yato tiap-tiap hal kaya mabutangan mo uno-uno na yung hal kaya mabutangan mo so pagsukuran po Allah subhanahu wa ta'ala sabihin yan di mo kaingatan hikmat sin Allah ta'ala mangkabyutang paamparkala biha ini tupot Allah makaingat pagsukur ka pa Tuhan Rabbul Alamin karena yung pagsukur yan hikapinda sin hal mo rin hamarayaw talawi indayaw
dahil hamuin lang talawin dayaw, man magsusumpa in dayaw, inshallah subhanahu wa ta'ala. Mga palawan hagama Islam, baha miyabot na in waktu sing kita niyo, murah-murahan, ayaw ka mo magbati laol, laung ta jumakasin station sing kami ini, laung ta amon di programa sing kami kabel iftar, kanin ini, laung ta ini ilmu dakula, mahampit sing kamu inshallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan, mamaid na kami hadapan kasilasa. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.